Hello, tuni KUKI channel vizose na bon tawin lem nei kinavin tuni ahi KOLGAM BOINA in saikit noitin kolang zong hi a boima ma zingin tuni chan ge a zong hi PDF ho hi a hat le zingovin a hin la a control hi a bol zone ai po ve ti ho zong hi mu a hi in ama ho lungtup dan dung zia cho hi le operation a hin pat now October 27 a hin pat no 2023 October 27 a hin pat live a chu tu kum sung a hi lawai le January le February sung a hi zo te ding ti a hi nasata apan a hin la wa hi in a hin la ama ho lungdei banga hi anna chon thei point hi jong le tu ni chan ge a jong hi ama son jing ove ti a hi in tu a jong hi junta ho hin aman cha nei ho anei sun ho zo se mang cha a hi PDF ho donan amangovi ti ho jong hi mu a hin agal vanu izat ham khat jong hi junta ho galvan ho hi PDF ho hin atam zo tabang hi ala do a hi tain a hin la anei ago thupi deu ho wang hi atam zo junta ho khutna na lai a hi in ti chu van leng a hi in teng a hi in chule jet fighter zat chom chom helicopter zat chom chom ho hi tu ni chan ge a PDF ho khutna hi nai lo a hi ja chu junta ho hin hi chi ho mang cha hi na sata civil mi ho jong hi a yang bol jing ti ho jong hi mu a hi in tu ni a hi junta hon pan ala dan le KOLGAM sunga civil mi gen thei dan ho neu khat update hin bol kin hoitin ama sapenin political prisoner ho ga seilaw hen ti chu Myanmar gam sunga political leader ho a eng bol dan wale a hin vo pat kit na ho neu cha ana seu hitin tu ni report kimu dan dong zia cho hi le junta ho hin political leader ho hi nasata in ana jep movin mi git hi ha pin a jep movin chule adang ho jong hi neu cha cha le movie ti chan ge a jong hi a sevin hi chi ahung ke pat na hi report akimu dan dung zuya cho hi le junta ho kem sunga reporter khat aumin ti chu hi chi political langa kona thut kemu dan dung zuya cho hi le political leader ho jail sunga ho hin nasata junta lamkai ho hi oimona ananei ji wa chu a jailer pau hi lung hanga thal ho chunglang aka movin blank fire bolvin hita chu political leader ho hi a ko dovin nasata na jep li movi ti a jong hi mu a hi in mi khen khat wang hi a condition hi ha samong mong hi ti chan ge a jong hi a sevin aban kitna cho hi le junta ho hin mi civil mi ho na ho a hi bom ana hi ki no ve na hi le hi chi bom a hi na wa hi mi gate a ki tong kha in mi gate a thi in mi som la nga lang hi a ki tong kha ai tia jong hi report a bol ven hi chi thil so hi Karen state lang a hin Kareni state sunga thil so a hi in Mipi na ho a hi bom ana khevin a hi le hi chi Mipi na a hi mok ama eho pawa eho pathin mi ho pawa chuga seilehan pastor ti ding a hi tain pathin ho ho a dinga chu pastor ti ding a hi tan ama ho hin ta chu ama ho langa buddhist la monastery sunga natong ho ti ding a hi tan kulu ho ti a jong ki he a hi ven ama ho hin ama ho jong hi tampi a ki tong khai hi chi bom a hin khi na wa hi chi budi so pathin mi ho jong hi izan ham khat hi an ki su khai ti chan ge a jong hi report a bol ven hi chule tu le tu a jong hi junta ho hin ning kumbul ti laya patna chu civil mi ho hi recruitment a bol jing wa hi in ti chu
ama ho jong hi asang tela thi a hi tawen PDF on jong a phat chenga hi a tha jing je wa hi a kem ho jong a hin la pe outpost ho jong a su set pe hi ta cha ban bana a hin la pi je wa hi a junta Sepai ho jong hi kilhing zo ta lo chule koima jong ama ho join ding hi mu zo ta lo a hi phan wa hi tu a hi junta ho hin gim nei ta Mipi ho hi thupi na anein Anop ada lovin pasal amu ho zo se hi amanuvin hita chu force ta ama ho Sepaya junta Sepaya zawdinga hi pan alajing veti a hin hi chi chung changa jong hi ethnic arm organization ho hi in PDF ho a hi ven ama hon jong gi na nasata bolwa junta lam kai ho jong hi chi to bang thil bol ta loading koima azaw nom lo sa jaw sa ta loading a hi thu anapi saw a hin la junta ho hin hi chi ethnic arm organization ho le PDF ho thu pi ni lo hiela khotina hi eng sana ita chu force ta bolwa junta zawdinga hi nasata ta hi ana bolwa offer hoita ta bolwa ana jawsa jingje wa hi resistant group ho hi lunghang wa resistant group ti thiang la PDF ho hi win PDF ho hi lunghanga junta officer ho hi mi tampi ana that no veti a jong hi mo a hi ni chiwa PDF on a thaw ho hi junta langa jong lamkai bana jong hita chu training bolding a homi ho Anop ada jawsa a vai hin hom ho hi amao anatup mo ven hita chu khana he anathat no veti a jong he mo hin a group khana thawa hi poin munja chum choma hi chi to bang pan hin la khoja chum choma civil mi ho Anop ada jawsa go ho leader ho hi anathat no veti a jong hi report na ko na chu mo a hi ke ne hi a hi le tu hin China hungkin vol dan China hung jaw dan neu khat ga seo hitin KOLGAM BOINA hi pi bola gamdang bon jaw be se lova China ho hi aphat chenga jaw jing hamiti a hi le China ho hi ama hon KOLGAM sunga hi investment na sata bol a hi in investment a bol ke wo a hi point Burma gam sunga hi China ho pipeline thupi ta khat jong hi a hi in hi che ho hu bit theina dinga hi alanga hi PDF ho hi hen a hi lawai le junta ho hi jong le China ho hin aphat chenga hi alhep lungdam go na hi in hi je a chu tu a jong hi Burma gamboi na sunga hi China ho hi alo theilawa ki kumji wa hi ti jong hi mo a hin hi chiwa jong hi ga velo hen China ho hin Burma gam sunga investment a bol hi hlasi a hi $5 billion to bang hi invest a bol jing wa hi in is a chu hi chi investment a bol ho hi ahung sit kha a hi lo la pipeline hi ahung tan kha a hi le chun China a dinga jong hi I chan ham khana ha sat na hung ding ana to jo se hi hung fail ding hachenga 5 billion lang asu lu na ho hi athon hung I kha ding hi China ho hi kicha hi ven hi ja chu alang khat si hoi ta pan pi ding ti jong le lang khat in against a bolding a hi ni ja chu tu le tu ai China din mun jong ha sa alanga hi su lung dam na te dinga hi pan na sata in alawi ti a hin Myanmar junta ho to jong hin hita chu exercise ho hi a bol jingo a hin hi chi exercise a bol ho jong chu tu a hi China hin hola koi tai ti a hi a bol la lo lai ta wa hi nini ham a bol jo wa hi China ho hin anga ki novin hi chi ki bol jom thei pon ti na gam sungo wa ha san ho hi na sul hap ta ka win Burma le China army in
exercise i ball ho hi ki ball jom thei pon te ti a jong hi China in ananga do tai ti jong hi mu a hi ni za a chu tu le tu China din mon jong hi boy a hi in ama hon jong hi chi port ti chu Bay of Bengal ko na hita chu KOLGAM sung hin jot pa pipeline ta hin hlun wa China gam sunga a hlun lut no hin hi chi pipe ho asu sit kha deu a hi lawai le chewa a port ho a hin los kha deu hi China ho kichat pen a hin hi cha cha ma wain a hi thei chana alanga hi support tum nei lawa ama ho interest ti chu ama ho to na ding jing bo hi ve a agam sunga hi na ato jingo hi ti hi het theine diwa in se wa hi in aji chu Burma gam sung boina i sei tengole gam dang khuti ta ki kum ki mo khaji lo a hi wa nga chu China ho hi a phat chenga a zaw na hi chi ho ji hi a hi ti a hin tu le tu a jong hi China to Myanmar border ho hi ga velo hen ka chin hon hoi ta control a bol hi tain Thailand to Myanmar border jong hi ken yu hon hoi ta control a bol a hi ja chu Burma ho adinga jong Burma government adinga jong hi ha sa a government to kino mo na ding jong hi ha sa a hi lawai le ethnic ho to a kino mo wai jong la ama hon jong a ki a control a bol wa hi pha na chu alang a hi China hin na sata a su lung dam ding hi to gon anei hi alang khana chu news za chom hon a sei ki na wa chu a hi le tu chunga tu chung te la 2023 27 October la operation hichi ethnic arm organization brotherhood alliance on operation ahin patnova jong hi China ho ki thopi na zala hi cho hi ahin pat do wa hi ti chan ge ya jong hi mu a hi in tu kumbul ti lai chan ge ya jong chu China ho hin ethnic arm organization ho a hi in a hi lo le Myanmar junta ho a hi in anakova China gam sunga hi peace talk dinga hi nasata to gon ananei jing wa hi a hin la ichi peace talk ho jong chu ethnic arm organization ho ananom a hi in hi jong le junta ho hin muntina tu chunga bang chun bom anahi wa civil mi a hin to kha ji tingole anam mi khat hi nazala chu ethnic arm organization ho hin hi chi ceasefire ki koi hi akan poi kanam mi kazat mi hi ta atha jingo vai le ipi bola ke ho kamo diwham ti a hi ama in ceasefire hi junta hon azui po ve ti a hi against a hin bol ki jiwa hi in tu chan ge a chong hi junta hon jong hi ta chu a Sepai ho hu do na dinga hi bom a khi jing vai le civil mi to kha jing je wa hi ceasefire ho jong hi hoi ta a hi na ding bang ta hi chi la thei lo hi ti chu i ga he the ni van se wa hi in he team so ke de ta sanin tua hi chi Myanmar gam boina ko na hi e hon i pizil do theivam ti neu cha ga seilawen ichi Myanmar gam boina a ko na ijil do theu cha hi le KOLGAM ahung boya hi ahung ki boitil chu imu so ke mi zo sin het so ke wuchele iti hung ke boy patna a hi lo le government chan ge ya hin do theya tu a hi I chan ge ya progress ham ti ho hi het so ke wa hin hi chi ho hi ama hon gal ahin bolding wa chu ama ho hin ama ho body ding khat unified commanding khat ahin kisim zo wa hi tai hi chi NUG ti a amin vova hi chi NUG no ya hi iza kai abon wa kiloi khom wa tua ethnic arm organization hoi NUG no ya loi jong lo loi jong na lai tho hi jong le tu le tu a PDF ti a kimin vo ho loi hi a hi le chun a bon changke wa hi NUG no ya hi a hi in NUG ho hin a ban cha hi ta chu alam kai wa hi in hi je a chu amoi ki tu mo wa thil khat bolding a hi jong le a command hon na thu a hin pi to ka wa hi ima a bol lo a hi in
thil khat to gon khat anei diwa hi chong le NUG ho hin abona hi aboi pi wa hi chi ting le chun a hling tai ati ting ol attack abol jiu a hin hi cha chu ama ho hi khang to wa hin tu chan ge a hi ama ho PDF ho le ama ho PDF ho ke nawe ti hi ki za khalo wa hin ama ho ahung hat phana hi ethnic arm organization hon jong hoi ta support ahin bol wa hi le tu a hung mas chalu a hin hi za chu e hon jong tu chunga meitei gal e bol na wa hi unified command khat hi hoi ta in phut do lo wa hoi ta ichiwa pan la thei political langa boy jong le a body chun e hola unified command ten fight a ball thei ding ahi lo le gal kam na ding ahi ting jong le unified command in via hop thei na ding hi chi unified command khat hi ikisim do lo vai le e ho jong hi phat khat le tu a kolgam sunga PDF ho khat le PDF khat a ki kap toi ti na ho lo ahi in hi chi to bang lo bang a hi e hon unified command ki phu do vai le chun lo ding ahin la unified command lo hi la tu a hi agam kaya PDF ikisiemova ahi lo le volunteer kisiemova hi le phat khat le alin ding e hung ki chu te wa hat ding e hung ki chu teng le e ho ki ka boina hung khathei a hi ja chu a hi the ai le kanam mi te ho Mipi ho hi hen lam kai ho hi hen organization ho hi zong le ki ho to phat a hi tain ki ho to a khat la khat ki lung to ta pan khoma unified command hat ta khat hi tun do phat a hi tai ti hi tunia hi chi kolgam boina a kona iga jil do thei diwa in sei thei ho hi chi chan cho hi ni he them so ke deu ka ta sanen tu ni chan ge a hi kolgam boina hi kum thum wal a hi tain a hin la tu ni chan ge ai phadi lo a hin e ho hin nga ama ho hin atu mule adoi chu a hi le government hi hel ding ti a hin e hon I tu mule I doi chu a hi le mail hei e san ho government a kona hi a choma ke po ai ho government ki sim ding ti hi to gon ineyo a hin la hi chi government sim mala la unified command khat jong ki sim do theilo wa hi le chun e hon government hin sim do na deu hi ha san la ya hi ti hi a hi government khat sim do a meitei government noya kom nom ta po vi iti wa hi le unified command khat ki sim deu government hoita khat ki sim do deu hi chi I sim do ta ka wa chu e ho boina jong hi kum I zan ham khat kolgam ho boina sanga jong hiong sao zo ding hi ahin la command hoita in sim wa government hoita in ki sim do the vai le chun ama ho AP ngai lova e ho hi ta cho administrative hoi ta in nei thei de wa hi ti chu a chaina ga sai theu hin tin tu ni ku ki channel va zo se na chung ovin ka ke pai na bon chawen pathin in phathei na bo jing taw han